Dito'y drama tayo. Dumi, mabali namin. Agsurat ka, Dom? Kuma, mangikamatak ka no iti drama script the production manager Philip. Nadadal ka no ti computer ni Hazel a writer na. Iso aya. Mga rami na ka no iti daily ending love story. Ay, nalangarod, apag gusto. Agudong kami kin ni nanang tag-grocery kami kan makitsanda kami. Aya, Amangan kanuno agsubli ti sigod a quarantine status ti ili tayo kan probinsya. Tadda kanuno nakastere ka na variant. Adda ka dita a delta variant. Adda ka no pay lambda. Kat maatap nga adan diti pagilyan tayo. mas naawak mo. Nag-ingat na iti may papaulog a protocol. Nangrura ka na iti boundary tunggal probinsya. Ang dalat na makalusaw. Apay, saan mo nang ngag-aya ti damag iti radyo? Nga da kano dagiti nagaramat iti fake a health certificate tapno makastrak da lang iti lugar apapananda. Lalakit di mo ti kasta. Ay, dahi tangarod ka. Sigun iti damag, nakalugan da kano iti van a nagapot Metro Manila. Ngam nasitar da iti maysa at checkpoint. Kat ditoy, nadoktalan ta dagiti pulis nga adda iti checkpoint a peke dagiti ganda health certificate. Idi nagdalan da iti health check-up, positive ti maysa kadwa da iti COVID virus. Nalpas. Naitakay. Sa masapula maingatan lang iti checkpoint. Dagitikit di mo tao. Anya launay ayat ti kagaraan da kadagita a lugar. Tagusar da pa iti peke. Ano na tangarod ti ulaw. Ala. Sakbay ang maulaw akan mayaw awanak, mapana kondom. Tanay, agur-ura yan ni nanang. Sige. Ala, surat ka na. Mapana kon, taptusan ka madisturbaw. Ay. Agyaman ako. Ag may sakon dito. Makasurat akmat siguro nito. Aywan gayam, Dom. Ah. Mangisang kanto na. Saan nga montay rice cooker? Ay, nalipata mo to. Hoy! Asan nung agsurat ako na? Pumanaw tapno sana ka manisturbo. Kat... Ay, Domain. Ha? Amangan nagtudaw. Naku yan. Kita to basit na kita isampay ko ha. Uray ta pantalon kan t-shirt mo dagi jay. Kunak no. Rosa. Ay. Saan malangan? Ang mga no sa bali man ang tipagawatan na at agpasugnod man Awan mo't nga tan. Napan siguro. Ay. Yung kasanong agsurat ako, ikat na gadumot ang papaaramid na. Tila unay insalapay na. Ang mga no agarbis. Ganyan. Ay, rogyak din agsurat. Tapos sana ka makaturog. Nagandot yung assignment ko. Anyaman nga tan ayat isurat ay. Sana klaro na makapanunot iti surat ay. Umagibas pa yung matisoyam ka. Bakit yan nakaludananang kan Rosa? Lokas ta, iridap ko pa eh. Ang sakbay na. Sa hangat pa iti rice cooker ako na. Kan puutak lang no garbes. Ang mga no makabasulak tumanan. Kung saan ko maaramid tibilin na. Nakamisuot tumanan.
Di kasano dayta, agmay sa ka nga raw, na nalakdaw ni Duming iji Manila. Isot inyawag na tatang, makadomingo ka no ngawan mapalubusan arumar iti ayanda. San aya nga damot ID na iti media? Adda? O, di isot usa rin na. Masapul lata ka no ti health clearance da, tatang. Nagadukit din. Ayawan mabalin. Ta ECQ no Enhanced Community Quarantine da iti ayanda iti Manila. No apay ket di Adi mo't langin malmalpas win numawawanan dayta a COVID. Kasano, nagado ti sulpeng. Kan ado dagiti sweetie ka tao. Pikiin da pa yung ti result ti swab test kan anya pa iti ta. Awan nga raw. Sakit, adan dagiti nagpositive iti variant. Ay awan san. Kanibusanan san tilubong. Anya? Talagan sakit di akas titigasat mi kenanang mo. Napay manan, anya mananday ta. Gasat min sakit dia talaga. Di sana maddaan iti apu ko. Anya? Di tayo mo. No na-COVID na taon kat matayan na di pa'y kumamapasamak no awan COVID. Anya nga rod nga Maungkal da tao di man la napadasan tinangaw awirwin no nangubba iti apu ko. Tatang. Si kakit di imbagang pailatikas jay iti anak po. Pudnumot nga minita. Anyat panaggunam. Mauray mo pa'y nga tati abokom? Good. Apay nga minaday tat pampanunutan. Anya lang mo na. Apo. Anyakit ka din. Abay. Di mo kalikaguman. Di madaan iti apo ko aya. Kaya't ko nga basol na raw. Anya nga ro ti mabalinta. No sanda nga damadan iti anak. Di uray man ni Suda. Anya mo't mabalinda. Di dan tumot nga may nagpakita iti doktor. Ay. Sanda nga ro kayat ti mapaan. Alala. Awanan makunak. Awatik na ikerde nga yak makita ti apo ko. Winumadaan iti apo ko. Nasaysayat pa ya. Tadikot iso apa ka estresam. Apay matay ka aya nga wana po kam. Malaala. Agidasar kan tamangan takid din. Nakita man no magagita ka mapanidya barangay hall. Kano rabi ay. Nakita na iti tanod. No, agbantay damot lang. Gan ag-checkpoint da. Mabit lang nga raw. Ay, hamangan wad damanan makalusot. Asumrag. Kat isupay ti mangyag iti virus. Kasano nga roden, chairman? Masapol nga ag-checkpoint tayo manan. Kapilitan na. Nakalockdown tayo nga road. Ay, po aya. Nagadun tumot nga minti na naapiktaran iti Delta variant iti ili tayo. Ay, kaano nga ta mapukaw day ta a virus ay. Abusta awanan makan. Kastoy laang, chairman. Saan tayo amatay iti COVID? Nga matay tayo iti bisin. Salbag, ibalubos siya o matay kayo iti bisin? Agbirok kayo ay iti panggadan nyo. Anya nga iti sarkan me kat agsaramat dagiti pasdak negosyo. Agmula kayo iti nateng kadag iti arubayan nyo. Kanon to maapit ngay? Aliso sa po, mabitla nga ano dagiti gagangi lang nga nateng. Agmula kayo iti kamuti. O, dua, ti pakairanudan nyo dita. Ugot, kan bagas na. Awan mauray mo pa nga ta no agmula ka ita. Just kay. Kan naglawa pa jay bye-bye pagkalapan. Ipaunyo dagiti asawa yo. Sana may pari ti mapanidya tao. Di yo i-lockdown dagiti asawa yo. Kumaano kaya damo, chairman? Ay, nagaduwa rason nyo. Numang namnama kayo lang iti ayuda. Awanin! San tayo nga mo, no dapay agitid.
Isu amang panunot kayo langan iti sa bali, apa mataudan nyo iti pagbiagyo iti pamilyayo. Adda ka no maited nga ayuda kadag iti lugar a naka-lockdown. Heh, maging geta. Awan pa'y mutlat simang put. Ay na, no kastoy laang. Anya nga iti pagtungpalan ti piyag tayon. Ay awan mabalin ah. No kaano nga nabakuna, kan adon ti nabakunaan. Kasla mo tumad ado ti makubkubid. Kasanaw, nagkampante ti kadwanen. Nangro na kadagiti na bakunaanen. Sandan nga fish mask, ken awanan dita distancing. O ita, anya ngayon, madumanan ti kaso ti COVID. Day tanga road. Ay, dan sapay ket pamili na yun. Malakdown man ti pagilian, manipod ka dagiti sumrek nga aeroplano ken barko. Maingitan ti sisirek da. Dapat kat damagan ang ultimo tao kat mailibasan na sumrak dito pagilian. Ay, san lang aday ta. Huray dito yung tadangar dagiti piki a quarantine pass kas kada medical certificate. Adal tadakas nga epekto na rito ako, bayd. Ado ti agbalin alang sot kan kon neighbor. Wain, ta ultimo ayuda ket adot ti akusasyon nga adot naibulsa dagiti agturay. Saan lang nga dita Ure ti health department kano kat nagdakkel ti kon neighbor na. Isu akayat na pa yan na pagikatan ti health secretary. Ay, ti makunak. No adalakid di ko mapamaniknik da. Apaya di da palikatan kin idarom. Oh, tapno awan ti agbalin nga angul. Asino di kinasaritam kagawad anseng. Sa nga ili ka no ni kagawad pato. Ay, iso aya? Damot sinitaran no adap medical certificate na. Ay, damo tayo pagpakita na. Kan nakumpleto ka nun, ti bakuna na. Sigurado nga ta. Anya di kaya't mo asawin kagawad. Dumot nga min ti peke certificate ita. Ay, dayta, ti parikot nga rod ita. Ay, ina. Ay, kakitaan nyo ano, pekikit day. Makabasol kayon ka ni Chairman Gusteng. Anya ginamwa kagawadan sing. Kagawadon lang. Nga, anya, Chairman. Ada nangig ko ng istoryada. Ada ka no pinastrek da naggapuji Manila sang sangailay. Uwan, chairman. Sa nga ili ka no ni kagawad pato. Ha? Kunamo dagitay tano da, kumpleto ka no ti health clearance da, Chairman. Masapo la maimbestigaman day jay. Tama nga no isukit diti nang isirek dito. Iti bagbagada a Delta variant. Ay, saus. Nakaanya nga ron nga iterami doon tayo, Chairman. Payabak ni kagawad padtok. Iso, timbestiga rin. Nalabsak mat da kagawad pa to, kinadadwa alalaki a kakadwa na, tantang. Iso nga ta, ajak na payaba ni barangay hall itaya. Tadamagag ko mano asino ti sangaili na. Kasano nakastrek da dya tao, kat lockdown? Ay, dayta nga ron ti pagsidawak. No kasano anakadanon dito'y nagbugsutan. Ang mga nupeke ti medical certificate na. Isot kayat ko amamuan. Ang mga nodakit diwat variant na rayjay. Ay, delikado, tatang. Isuntuki iti tagisangpot ka nagyakar iti Delta variant kan tay Lambda variant. Ay, tangken no lumot ngamin. Nagitibilbilinan akakadwa ngagbantay ije checkpoint. Wino pagserkan kan pagruaran dito barangay. Dan sa magkagawad akadwa dagiti tanod. Isumad.
Agpadadamot na babae. Ngiki di kagawad patok Amo na bawal dek sa nga ili kas kada agpastra kiti aggapo iti ruwar iti ili kan barangay tayo. Bayam, nakasaritak to, ni kagawad padtok. Sana mabalin di kasta. Muda lockdown. Agawat na iti sa ngilay. Sulpeng dagit sinalbag. Kitain nyo ang mga naisuki dito agisira kiti variant ako nada. Sulpeng ngamin na diya kagawad padtok. Amuna lang aro din na nakalockdown na tao. No kasano kiti nakastrict dito Babalaw ikmat dagiti agsitsitar iji ili Taga-ano nga amin dayjay. Amang ano taga dito yung mutla ang ili tayo Santa Disgrasya. Iso nga raw, dakait ko makasarita na diya kagawad padtok. Ay nagusteng. Kasapulan ti panagandad ita. Tane, imbis abo mas basit ti maapapektaran ti virus. Umadado mait. Gapot kinasulpeng ti kaaduan. Katuan bait. Porque nakabakunan ti daduma sa andan nga gananad. Sa andan nga ag-face mask kas kada face shield dita nga iso ti bilbilin da. Ay, daita nga ron ti parikot. Nang runa ita, nakastriken diti pagilyan dagiti bagbagada at delta kaskada lambda variant ti COVID. Iso nga ron da. Ngalala, bayam ta paayabak manan ni kagawad patok. Sana mabalin, at di kay kahit dalatan di mapaturay. Tano adda maakaran, iti dayta nakapagpaggat ako nada. Ay, tudas nilaing. Da kayo gayam ti barangay chairman Gustang. Wine, Anya ka diti kasapulan nyo kanyak chairman, ta pinadagasdak dito yung barangay hall. Agawid ako man, kalpasan ti panaggapo kiji balay da insan padtaw. kasinsin mo gam ni kagawad padtok. Aywan chairman, naggapo kiji bagyaw. Uwang chairman. Ang kasano ti pan nakastrik mo dito Santa Disgrasya ket nakalockdown. Gaputa enhanced community quarantine kami dito ay probinsya. Chairman. May saak nga apor. Authorized person outside residence. Anya trabaho maya. May saak akamang timidya, chairman. Kastaya. Agtrabaho kas radio technician iti may sa radio station. Kasta ka day. Wag, iso nga ang pagdanagan niyaw. Kunak man numay saka balikbayan na naggapoy ibang lasiw tao. Ay, pangasim. San ka ko mga gulbod ba? Iswa, sorry Ano ni? Ano tayo jay? Mabit lang At damot dimteng nga pulis. Ay, chairman, mapanakaon. Ay, mabit lang, Mr. Caballero. Ay. San ka pa ya pumanaw? Chairman, adan da patrolman tik-tik rubong. Padano na mida, kagawad. Ay, ngamin chairman. Ada kanu dito iti sapsapulan da atao ang naglibas. Manipot iti isolation facility iti provincial hospital isolation room da. Ay, chairman, mapanakaon. Ops! Nay. Apay ngay, napanmot kan di sa nga iliw, chairman. Masino day jay? Panbat nga agpaison. Kasinsin ka nun ni kagawad, padok. Ay sos, iso tiranta da patrolman tik-tik rubong. Anya! Ay, day jayan. Day jay, chairman, tiniliwdan. Ay, salbag. Positive kanu day jay iti Delta variant. Ah! Iwanan amang ano naakaranta yun. Salbag di ayat. Chairman! Apay kagawad. Ni kagawad patok! Agpaypayagpagan gapot lamin na. Kun kasta unay asakit ti ulo na. Ha? Ay sus, simptomas dahil ang ti COVID virus. Sinalbag. Nakalockdown lang aro dahil na dapala nakastra ka Delta variant. Imbagman ta natiliw damat lang.
Unak lakit tinupudpud nun. Domingo, mabali namin. Narinig kanan ni Rosa. Maturog ako tayo. Aginayanak na mga lumalukad. Niya mo tayo. Maturog ako man. Anda pala sumambot-bot na umawa. Baro number. Hello? Ay, insan dumeng. Ni insan mo apirata da itoy. Insan ko apirata. Sino Ay, apirata? kwa, birngas ko gayam da ita pirata. Ni Purita dito San Agustin da ito. Si Kagaya, minsan purita di oy. Apa yari na brabim ti mawag? Ay, kwa, kaputa, matmata yun ni nanang ko. Anya? Niikit maya. Huwag, awa mo sa bali nga inak. Nila ang maya nga ikit mo akabsat day dinanang mo. Apa? Agan ano niikit maya? Ay, naka-isolate ita kapo iti COVID. Ang mga numatay numadamdaman wano aging katbigat insan. Jesus, pasanong arutan? Na, sabi na nakita manipod iti napanalawas. Katne, ay, awan ka nun, Main. Iso nga umayak di tayan niyo intun bigat na dumawat ak iti tulong. Umayak nga insan. Bye. Indit na. Ganyan. Hindi man dingmat na diya kasinsin ko. Ngam, anya ra siya? Nakubid ni ikit maya. Ay, mga nupudno adinan malasad. Kasalon, tibiyag din san pirata. Ay. Sa bagay. No talaga, kaya't tati ang biyag. Mapalin nga alaan na Rosa akan luwadang ang trabaho, hindi po ni Raria. Uy. Trabaho, tirumba nga may ito. Kalang itagkasapulan iti tulong ita. Saan katapasi nga ayuda? Matulog ako matay. Intun bigado ni bagak ka ni Rosa, di umay ni insan pirata. Oh, anya, pirata. Naibaga ka din ni Rosa ti trabaho, dito po ni Raria. Hey, wan, chasupeng. Naglaka. Oh, di mo ibaga naglaka. Ta saan analaka, timang biding-biding iti bangkay. Ang mga no ada nervyos mo. Mawan, chang. Kinakaidak tubay, day di lakay ka, usakbayan na ilungaw na. Anya. Sus, di kay nga tamamate, chang. Jak, idi maaklaw na natayon nila kay ko. Nalaos, ti panagayat ko. Kastamod kin ko na. Agin inayat kami launay. Iso ano labseng tiagsao. Di ka makapagsina. Ayun, ay daytan, pirata. Ngunchang, agtip-tipkel kami latan. Ke mayat met ta nagnegosyo kami ide. Ke may sa talaga ti trabaho men. Agtintinulong kami. Apa? Aging gasimang pa ti COVID. Iso nga din natay. Kaya't mapayla akatip ka. For the last time, chang. Oh, na yan. Alawan, mawatan kan pirata. Kat ita, tabalo kan. Agyan kan, dito ayan may. Tasi kati para bantay, dito po ni Raria. Make-up artist ka matan. Hay, unchang.
Jak mapano ni jay balay da insan dumeng. Kore po mo da jay akasinsin ko. Bay amon. Uray tandang trabahom dito eh. Nagpositive ngamin iti COVID jay balsamador. Nga iso titaltal kan mi asigod dito eh. So pinagawid min ay jay ilid ah. Ay, aya. Ay, himbag no awan embati na a COVID, Chang. Ay awanan. Nag-disinfect kami alago sa paman na nasibet. Ay, good nga rod ah. Jak kabuteng ti bangkay, ngam kabuteng ko ti COVID, Chang. Kumusta kan manang pirata? Mayat pala turog mo itirabi, nga urawan ka duam. Ay, mayat ah. Nagtagtagay na pagtupay. Aya, anyamat nga, tinaitagtagay inap mo. Ay, natayak kampay idain. Ah? Ka nakita kami kanilakay ko ijay impierno. Anya? Ne, apa nga impirno tinagkitaan nyo? Di mo, very sweet kayo, aging ganatay. One, till death do us part pa iti timsong mi ah. Aya? One. Ngam, apa nga impirno tinagkitaan nyo? Kasana, diyaga mo nga dagayam kulasisi na. Imuno na pa yan atay ngumisaw. No, kasta, nagkita day di impirno? Wine, Rosa, nagsarak dagayam kano ijay. Natagtagay na kuki iday. Hala. Oray ka tagtaga-inap laang. Di mo problemahan day ta. Ay, humo, day pag Rosa. Basta, till that do us part kami kanila kay ko. Wan, basta happy kayo akanayon. Dayta, ti sikreto dagiti atidog ti biagda. Aywan gayam, may masayag dito inton malam. Isu ti kaunaan abal sa marem. Oh, wow. Mayat ah. Maikurik mo lati na adal ko nga oray sa anak ang nakagraduar. Di matkadkadwa na kakano day di amang mo agbalbal sa mar. Uwan, tabal sa mataw rin di apong kau ipag. Nala, nasayaat nga rod. Ngam ne, siguradum aji bangkay ti balsamaram, ang mga nusikanto kay di ti mabalsamar. Ay, saan mo't na? Si kamot. Kan di mo liplipatan ti ag face mask. Wan, amo kundi ha. Ipag, siyempre, protocol. Kang runaan na, di kagbut-butang. Laglagi pa manatayin di balsamaram. Ay, oray si Bibiak, sana ka mabutang ipag. Anya? Ay, joke. Saan nga ang awaw ti trabahom dito'y, pirata? Wan, ipag. Kaya't kala kumapagkatawaan kahit. Kinunakmat, saan nga ang angaw ti trabahom? Angam sana bale, adan ni Tinok nga assistant mo. Tinaw, naiplastar mo, jay balsamar. What? Di mo nakita nagkapuwak dito mo gaya. Ay, si kagayam, jay karuruar laang di tamurgay. Kunak nga minusumbay. Kanya, grabe ka mat amang rabak pirato. Ay, di ka malamarabakay. Agay-gayom tamay, sana ya. Wala kayam ta. Ngam, ibagbagambat ngamin akanayan tiyag paiso. Iso masulunok. Di ka ka di mapikpikon. Ragrag sa akin ti bagbagay no kastoy ti trabaho. Malala, umay ka. Kadwanak di tamurugay. Anya, ay sus, manjakon. Anya! Kaya mo ka di ti maikat ti trabaho. Laglagi pa, mapandemya pa ilang. Saan ka basta makastrag iti trabaho ita? Wan nga rod. Iso nga, ano saklatan ti trabaho para bagkat dito'y puninarya? Iso nga road. At least, saan laang abang ka iti bagbag katam?
Mala, umay kan. Tulungan nak ngagbalsamar. Isuro ka. Agpaiso, isuro nakmat ang mga ramit iti trabaho. Una, kano aglang naktaw. Adda ka nga agbalsamar. No adda customer tayo abang kay ditaw. Una niya. Wain, malagib mau timbaga ni ipagrosa tulungan nak. Assistant ka. Di nakatulungan nain. Tenglem dagita nagurno sa saka na. Saan mo akala at abangunan? Kanay, itartarayan natan. Anya? Makataray pa'y aya, kat bangkay matan. Manyangay ti amaw. Ala, tenglem dagita saka na. Ang agalibtak ka, tamangan nukog taran na ka. Mabayag ka di pa, itipan na kay simpati bang kay ti asawak dito'y chapel? Mabiitan manang. Make-apan siguro ni Pirata. Maramid na nga tati request ko, apa may anda itilangan nilakay ko. Ay, day tatijak maibaga manang. Tadamo na pailang mat ita. Ay, masapol amabenat dagijay ako retret na. Urayim labiitan manang. Madamdamalaang. Iplastar dan iti chapel. Adayta. Nabenatan dagiti kurut-rut yo. Oh, ay, noan niya launay nga minti misu tama si kaabang kay. Noan niya kita kurut-rut timben na tekpay di tarupa ma. Hey, kung na dyan nag-request, ano mabalay? Bambangir ti isem mo. Kanigid nga isem kanulaan. Sayta. Tulnekak babaen tuy kikit ko ti makanigid agigis mo. Adayta. May sa atulnet. Ala po, nasobraak at tinulnekan. Ala, bangbanger arungi itmutain. Ay ina. Pirata, make-upam ka doon. Wag. Apay, agganat da namang dungaw. Jakman mo. Ngam, imbabawi dan santi, pan na kay masayag na dito puninarya. Ay, apay ka naw. Jakam mo. Ngam, sigun itinang ko. Dan sa kano, mangagaw iti bangkay. Oh? Sino mo? Ngay ti mangagaw. Jakam mo. Basta ka sa ti pagawata kiti bagbaga di babae. Nay. At dan sakit di mistake iti kinatao da ito ya. At dan sa karon. Iso nga apurado. At da pasagad dita sa ang ti punerarya naurkusan iti sabsabong. Na, apay nga iti pasagat. Dahil sa ti pakailuganan dito. Anya? Ay la. Kanun to pa'y ama isang peda iti pangipananda. No pasagad ti pangilugananda. Ay ina, nabuntog tinwang amang guyawd. Nagkunangamin anuang di mangguyod. Na, anya nga raw. Kabalyo! Aday tan kabsat, nailuganan iti pasagad, to'y claim mo abang kay nila kay mau. Lakay ko idi. Lakay da itan. Nanay. Saan ang akontento iti may katoy asawa?
Iso nga uray narsa akin ti ayat ko kinkwana. Paretouch ko ti make up na. Ay, iso magamu ka. Iso asumurot ni pirata. Ay, Ingam... ala. Sumurot kan pirata. Good payer day ta customer. Ay, aya. Wan. Sumurot ang kadimat. Ay, assistant na ka ni pirata. Nas ka na sumurot ka, Tinok. Wen, sumurat ka mat lalaki. Kasapulan na katoy balo a balsamadora. Anyat nagan mo itayin balo? Ay, pirata, madam. Sakmat ni Tinok, madam. At your service. Basta dati pa. Ti? Awan, madam. Oy, Tinaw. Di ka lang mabain. Ngala, intayon. Makilugan kayon dita bangkay. Tada kayo ti bayabay na dita pasagad. An ikaw. May balto-baltugan tayo lugawn. Ay, just kay. Ay, anay. Nagmayat! Ya! Papaltagong ba tita rito kabalyo? Tito! Yahoo! Ay, apo, pasagdagam ti kabalyaw. Pabalid ba ka pinungan? Ay! Apo! At data, naulod min nga insanggat ito'y dalan ti natulit abang kay nila kayo, madam. Ay, apo, madam. Kasanungay day talungon na. Nawaramat tan. Sana ba, Alen? Kaasi mo piman tilakay ko idi. Kasla na ibaldak nga higante ato kaktilanga na dita dalat anang ipaidaan nyo. Hindi mo inarkilayo a kabalyaw. Awanain. Inlaylayo na pinataray di akin kabalyaw. Anya? Wad, madam. Sana ba, Alen? Alaan ton timayat. Anya? Ni, kaasibot, madam. Natayan. Saan nan amarik natin nasakit? Imbag kang kwa na ata natayon. Ay, Allah. Di kasano, panawan tayo laton, madam. Nagadukit adamdamagan yun, aya. Intayon ko nakmat. Ada kami, Chang Supeng. Salbag na dyan. Malalyatan to lang at pirata. Nay. Apay, ada kayo mutan. Kunak na makilamay kayo pa ijen tulad yung abangkay. Ay sus, nanasuping. Ang mga no agsubli dito'y di bangkay ti babaero nga intulod mi kuma. Kuma! Apay, saan yung ngayon danaw? Maidanon mi nga ta kuma. No saan akabalyo ti na arkila wenno naabangan anang guyod ijay pasagad na kailuganan ti bangkay. Apay, anya kami tinapasamak. Ano kayaw? Sikaman ti ag istorya pirata. Imbag ta, nakaangas kan. Ay na, Chang. Kastoy nay. Imbuatit-buatit ti kabalyaw di pasagad. Ta pinataray mo nga min di nagsakay nga akin kabalyaw. Naay, anya? Ay, napya ko ano, saan kami, nakilubon ni Di Bangkay, nailugan ni Di Pasagad. Aniya, kat, anya nga rudan din napasamak. Naibalto-baltog di lungaw, aging gaan na ipulasit. Karaman kami. Aniya, sus Mario, Sep. Kat nan anon nga jay lungaw, no na ipula-pula set. Ay sus, nawara jay lungon. Iso nga imbati mingi bangkay jay dalan. Anya, saan nga inyaw jay nangagaw nga oreg nga akin asawa? Ay, kunana nga alaon to kanuti mayat. Kat pinagawid da kami. Ay sus, iso nga mabutbutong kami. Ang mga sinurot na kami talalya. Ay. Day, amang makabasol tayo ti day dyan, Rosa. Naiwalang lagayam dyan na ipasagad a bangkay. Ngayon nala dyan pud-pud ng akin asawa. Ala, kaasimat no kastananang. Sa awan sa ti konsensya day jay.
Sa bagay, kasla balsan man sama nga main. Natay lang nga rodan. Wen gayam, adamo bangkay itay nga inyag da dito'y itay awang kayaw. Aya, Wen nanang, adamo bangkay itay nga inyag da dito'y awang kayaw. Gaputa didan sama makauray di nagminatay iti isasangpat da pirata amang balsamar, impanaw dan. hindi kasanaw. May katlong araw doon, diyay na-claim nga inwalang ti asawa na. Wen Ay sus, maalyawak pa ikit din, Rosa. Awan mo't malamaya rin ta ipanaw damot adagaws, dagiti bangkay. Na, anya rin dyan? agas asog samot. Agtaod sa dita murgay. Anya? Apay, adaaya istambay abang kay dita. Hawan mo tananang, saan naklimatan dagitay natay iti stroke. Nay. Ay. Kasla mas asidag dan samot. Alala, unirod nanang. Ay, Ay, kita am dagiti. Umuli dito'y madipod dita sirok. dagitay bangkay, anay panaw. Nagsublida! Ay, Rosa! Ay, nanang! Ay, sumbis! Sumbis! Ay, dagitagan Ay, sumbel! Sumbis. Sumbis. Ay, di lang kumpurmin, tinatagtagainap ko. Bunga na ito yan, di ka ano ti pampanunutan. Domingo, mabali namin. Di ka pa'y maturog, Domeng. Pagbasa-basa man pa eh. Sa anak pa mo't kami nagtuglag. Umuna akong dita kwarto. Sige Sumarunong kang sulatan. Uy. Basak man pera kita saan ko pa yan nabasa iti dahil ka magasin. Lalo ka, kita short story na kita bangulan na manurat iti iloko. Ang mabasa ka na kita. Napintas na kita files ko. Subli-sublian na basahin. Dati man ti basahin. May papaniti milagro da ito. Ya sinurat ti may sa bangulan naman nurat. Natayan ti kaduan na nga author ka na iti na ipablaak dito. Kasano aya? Issue pa lang di 1990s na ito nga issue. In treasure ko na ito. Tadan tulat na basbasaik na mauma akong nagsursura. Dahito ita ti basaik. Pakasalitaan ti may sa abakit ang nagdinamag kampay ini amang ngagas. Anagayam ti banag na di na ipadamag ngagmilagro abubun ti may sa abakit. Isunod da iti iday. Na-feature iti dati ang magasin na dyan. Basak man. Nalipatak ti istorya da iti iday. Ay na, Dom. Saan ka naturog itiran eh? Di ka mat na uray nga imay nagidda. Naiturog ko nga ron iti sofa. Tiyak pa'y kat napuutan na nakaturog ak gayam iti panagbasa. Ay, maditikas ta. Saan ka una mat maturog? Agkurkurang titurog mo. Sa anak ba't nga ron na basta makaturog, no? Igagara kong ti maturog. Anya nga rod ngay, saan mo nga igagara, ti maturog? Tas lakas na. No, diak ran ta ti maturog, katagid daak.
Makaturog ak. Ngamnurantak ti maturog. Sa anak mo ta makaturog. Di ka maawatan. Mabaliktad nga ron ti amin no ko. Iso nga ron. Diyak mauawatan ti ugalim no dadduma. No dadduma, man naturog ka. No dadduma, saan? Ura ta sa anak mo ta sa daw ta kasi timbag baga idin ni tatang. Alawanan. Saan ka matkata sa dot? Adaw may makikapay. Anybody home? Nay. Maya ta pamasungad. Yes, we are home! Umayan, tatang! Mayat sagat ti pan nakaibuang ti katugahan ka. Ay, mayat ti pudot na. Yung sana dati makikape, ti gagarak. Anyat gagarayo aya. Dito agdama pa ilang nga pandemya. Tani, makapasikura talagan. Nakakumueg mutlatan nagdidaduma ka barangayan. Uy, agpaisaw. Ay, gapota stay at home ti order. Talaga mga stay at home dan. Intun kwan. Ayuda, kunada manain. Dahil tangarod ket kasla agob-obog ti ayuda ti gobyerno. Kumaano kanain ko mangarod nga dayuda. Dahil ta ti problema. Lumakdak ka nga paiso ti problema ti gobyerno. Yawan patingga day tuyin. Nusan lata mapasardeng ti panagkaro ti pandemya. Kasano keengatan, umadadon ti matay. No daduma makunkunak pa'y nakanibusanan sa tilubong. Danda ni amin na tao kat kasta ti mapanunot dan. Tanay, ure karagit ni sabsabalya pagilyan kat daldala puso ng ti kalamidad. Ang nagsagsagabay tayo ti layos. At naging ginaid. Sa bali lang nang ti pagilyan at talaga mo tamarigatan na iti pagbiyagan da. Ket dito'y man nagpugsutan ti ipanunutan tayo tinasayat a solusyon. Tapno saan nga adda sumadot dagiti kabaranggayan. Ilungalong tayo at backyard gardening. Ne, may nga ilungalong tayo ngagpaiso dita. Namin anon day tatatang. Ado mailat ti dagtungpal. Detay ka mapanagdawa ti tibunga ti mula ti karuba da. Ti pagalistuan ti daduma. May biling ka dagiti nagagit. Asan da nga gipadawat. Ila ko da dagiti produkto da. Iwana, ilakaw tapno da kwartada. Gusto ka dumeng. Awan pinadawat. No di kat linako. Kunak tumot nga may manan makikape ti tatangyaw. Neran na lang amin. Apa nagkakapi mo, ti ay ko dito, nyakan na ya. Sana makikapi mo ta ti gagarak. Uwan mo ngamin nanang. Kat syempre, gagangay lang mo't apagkapyak dagiti umay dito balay. O, kitam. Kas ita agkapkape akmutan. Plus, makipamigatin dito itahat. Cake mo day ti linutaw. Amo ka paborito yu dayta. Nang isambot akon Dayta kat ti pagsayaatan ano dalat na pundo ama ilutaw. Ay uwan nanang. Sa dudwa kami mailang kan ni Dumeng. Iso ino ti budget. Kas matlakad na kami kang tatangyo Okay. Anya ti ba nagtisaritaan yaw? Da kayo nga opisyal ti barangay. Mayat asalod-sod day tananan. Kaslamod, nagkumperensya kami kan tatang. Kaslakastan Anya tinamnamain niyo makasulbar iti kinasadutan dagiti daduma ka barangayan. Isubli tayo ti backyard gardening kadagiti awanan talon. Windo bangkag, amabalinda apagmulaan.
Mayat ngam, ang mga nadan tumanda kita mang namnama itimula ti karubadan. Adda solusyon ditan, nanang. Mayat no kasta, anyat solusyon rusa. Awan, pinadawat. No di kat linnakaw. Mayat ano kasta. No awan kwarta jay tao, di saan ang makaraman no saan nga agsidsida. Saan nga agsidsida itinatang Wan, katap no mapilitan ti tunggal ka barangayan. Ikan mi ida iti bine nga imula. Awan to ti rason no apay asaan ang nagmula. Ay, mayat. Itay man laan nakapagsasango tayon kadatatang. Mayat di na pagsasaritaan tayo. Kat adda malagip ka. Nga ang mga no adda makapanunot itikas di awagas ti pagsapulan. Anya dayta? Ang mga no adda makapanunot nga agparno ay iti milagro. Akampay ide. Naparaburan iti laing nga agagas. Uno panakabalin ko nakmalangit. Mabalin nga da makapanunot iti kasta. No, adda pa'y mamati iti milagro. Ay, sige dong, ne, dapay papanak. Maldawana kon. Papanam. Ni, napanan. Rosa, mabit lang. lang! Di nan inura iti ibagak ko ma. Ay, anyan ni Rosa. Abulan sa apakatugtuglepak manan. Isa pinanawan na kaon. Dong, nakatutag saksak to, oh. Maysa. Adda pitpit da ka laon. Hoy, ngam limitado lang ti may palubos sa sakduan ti tunggal maysa. Mano lang ti mabaling asak doon ti makipila. Maysa galon lang. Isa na kita urelad nga container sa adda pa'y bitbit da nga asin. Ay, awan na kita. Sana may palubos sa punduan na kita container na. Aya? Sapay awanin ti distancing dagita agpilpila. Kita mo ti kaadit agsakdo ah. Imbag no di matya ng tibubo na pakaururnungan ti umbong. Milagros nga tangag pa'y suday tang upaw. Mamantay to ah. O niya, makipila ka. Si Kantong, pakargaan mo day tayong tugot mo agalon. Ay simpa ang ta face mask mo. Talaga asaan ka pala amamating agmilagro day ta. Tagtag ka rin. Ang kapakipilan. Oh, ag-face shield ka pa'y. Nay, adda kay matgayam dito yan. Anyat ko inyo ngay. Ape adi kay pala mapan makipila. Ipila yung tagalon niya utap na makargaan ay. Agdwa-dwa pa lang ni Rosa amamati. Anya. Oh, awan mo't mapukaw kat na makipila kay latan. Nakaagas ka no ti danom dita. Alangar ho dum. Sikat ti makipila. Ay, barang agas ti COVID day tanadano. Nay, umuna ako no di kay pala agaraw. Makamu kayo. Ay, napanan ni nanang. Ay, sumarunok ka dum. Imbag ka tamalisyan tayo ti COVID no day tanti. Inuman tayo adano. Apa? Nagadulakat nga da sa gubanit dan aya. May bagang marod, nada amin sa gubanit na kita ngay may dito ito raw.
Ado dita ti usyuso. Umay dala ang panagnikan no adda milagro. Una, ket akas kada kami ken Rosa. Ngamni, ang mga no adag COVID ditan. Day tanto man ti pampanunutam. Di ka to magarik. Ang mga numakarik na niin abakay. Di nan tumadlaw, din tumakadlaw. Ket no arap ken tuling. San aya, asikapa tinagko na iti dayta. Gaya man niya. Ang amnay. Ado ti awan apot da kada kita tao o kita ang mga no da agakar iti COVID dita. Umad ado ti tao. Mabalin siya ngagpaisua. Awan ti protocol. Kasapulan ti gwardiya. Tanay di mo't agsardaysan ti isasangpot dagiti umay agsak daw. Bila iti pagsakduan. Bilang tumanan enton mapanpa orasyonan ken ina bakit dagiti sinak daw. Kani dupo ti taon. Apay no saan nga orasyonan ni ina bakit? Saan ka na o makaagas? Ay, nga taa. Oh. Ay, nagmayat ko man nagpaiso na makaagas iti COVID na itaadanaw. Kunak man no bendisyonan nan di bubon. Apaka urnungan. Di agay ayos adanom manipo di jawbog. May mayat ka no maysa lagi tinagsakdo at dumatag kaniina bakit. Ta siyempre, agitin nagda iti donasyon. Dilihin siya mo siyempre. Una niya. Nagdakkel di lata ti biskwit na pinagbalinda higanting alkansya. Uy, diskarte itaapan din. Ipisok ije abot. Ti kalob jay lata, ti idonar akwar. Sagmamano nga tama, ti ipisok idyay. Segunda giti mon una, saan ana ituding no sagmamanaw. Basta no mano ti kayat nga ipisok jay agidonar, ison. May mat no kasta. Sa napada-pada, siyempre, ada na kita'y mabain nga gitin naglangit sagli 5 pesos, 2 piso. Kachuan. Na kayo, nakapila. Ag-distancing kayo. Nay. At ang protocol dito. Nini. Protocol ka now. Mayat na nakapanunot da. Mas daawa kami na. On pekidi ti face mask ti daduma. Mapaawid ko madagita. Na kayo, nga one face mask kan face shield ka. In kay pa'y gumatang iti usaran nyo. Mayat. Nangagnan sa di imbagak na kay. Manyakit nga min tinaknakan na gitawan fish mask kada fish shield da. Ala, in kayo iti sungadan. At ala ko iti face mask kada face shield. In kay gumatangon. 50 ti face shield. Sagbabainti mo ti face mask. Ala, in kay gumatangon. Nanigosyaw. Hey! Aday ta, agiin nun dagiti panagata nga on fish mask kada fish shield da. Mayat ta. Mayat ti taray ti negosyo. Anya negosyo ako na. Naglawag sana ya. Negosyo ti awagan da nga ina bakit daytoy bakit. Nay, kabsat. Nagdakelan tabuksit mo. Kabulanam san? Kabulanap. Nagbulos nga. Nagbulos? Binula na kastoy. Hindi matla maibusan. Nagdakkel matla tato'y buksit ko. Nay, anyat kahit mo asawan. Nagrigat kalakit din na makaawat. Ay, Di kayat ko asawan. Nakabulbulos lang arudan ti panagbinulan ko. Di matla umpusan to'y buyong ko. monthly period kada tayo ababae. Ti kayat mo asawan. Kat dayto iti paagasak kiniina bakit. Sige, agsakdo akpay. Taiso ka no ti agas ko ti satduag adanong. Ay, kasta?
Kano, kontra COVID ko na daday tadanom. Mabalin pa para iti daduma sakit? Wanmat. Awan ka kadi, ini nagpa-meeting ni Ina bakit itay? Naladaw kami ngamin adintang. Hawan gayam, kadwak ti asawak. Dayjay, dayjay. Nagwapo. Nagkasat ka, anak asawa ken kwa na. Gwapo. Anya? Ay, anyan day to. Ay, ini, paypayapayad na kunti asawak. Sige, mapanak pa iti ayan na. Anyat pagasam. Ay, dato'y kinalain ko ang maturog ina. Kahit nadaduma, pasaray aggagatal ti karabukob ka. Amkak nga mga nada COVID ka. Mabalain. Anya ba iti marikrignam? Medyo marigata na ka umangis no daduma. Anya ba? Nagijilang. Ngam tikang runa na paagasak babaan to'y holy water iti bubunyaw. Kat to'y kinalaka ka may rindrinab. Tada ito ngamin ti kanay na pakadildilawak iti katugangak. Papispis ang maminsan, ti katugangam. Tapno sardagan na kan. Anya? Hey, joke. Mala, agkidom ka nga rudan, tagsagtig ko aragaw. Tadi ko mayaw-awan, ti orasyon ka. Tungtungan na butan ba raw? Ha? Ay na, lukon. Ano isa ti sumanaw? Kastoy kami, ya babae. Sumanao kami. Ala, agkidom ka. Tapno saan mo makita ti secret asan ti guwarkaw? Ha? Narigatan, nutuladam tuki day. Sekretok day tay. Ajak kaya tatuladan da kita tutulad dita. Ala, kidam. Sige, agkidam ako. Di na mo akiripak. Uray nakakidimak iti panagkita na. Nalawag ang makasirip to ikirip ka. Ay, kunaklano sa dino tinakadandanunan niyaw. Niman, Rosa, nagpagnapag na, itilikudan di balay pag-agasan ni Ina bakit nakita na ti dalan, ngagpasangat di tuktok ti turog. Nagpintas kat gaya mo ti makita dito. Wen, mayat ti lugar nga yan day ta Ina bakit ngagagas. Tinakaskas daaw, kat ti bubun na akasla salamat at tiyanan. Un nga rod, kat ne, asino ti mangipagaro nga daubog di ta baba, kat awan mo't una ti kayo dito'y. Nini, nakit kita ang darusa kananang mo ijay. Andan sa nakaskas daaw, nakita da ijay. Dumeng! Tatang! Umay kayo dito'y! Antay ka no ijay. Umay kayo dito'y! Kusay! Anya nga ta tinakita da. Nalawa ba't basit da iti alas simintaw? Tangkit ti danom da ito'y. Kat da takas lalo po ti kadakil na tubo, ti pagpagnan ti may karkarga adanaw. Nenenenay. Mayat man. Tatang, dito iti pagtataudan ni makaagas adanom iti bubon ni Ina bakit. Tumpak. Ang lalaki ti pamping dito. Karayan, ti patantan-awan manipod dito'y. Oh, di taban eh. Nagbatad. Uy, day bubon ni Ina bakit tinakaisangratan na iti atangki ti pamping. Anyat araramidan nyo dita. Nayapay nga ta kayo dita. Ha, tatang, ni Ina bakit day tasanaya. Ubing matibusis na. Di mo ipadlaw. Nadlaw mo ti sa bali abusis na.
Isumad la palpakan dagiti nagasa. Booking kan, inabakit. Ah, Agin babakit kalaang. Madam, kay boses yung abakat ngay. Ay, natiliwan na kan. Bubon ni ina bakit gaya ma. Ay, diskartim la ang makakwarta. Ay, manglukloko kan. Itinakad adu ataw. Bubon kontra COVID ka no. Dumeng, umawag kay ti pulis. Kuha tatang. ay, saan? Pangasiyo! Pangasiyo tarubam. Bubon. Kontra COVID. Bubon. Ada nga tapay milagro. Duming, mabali namin. Nagkakaribo sumanan dagiti politiko. Dandani saan manen may kaniti atensyon dagiti kang runa na problema iti pagilian. Makumi ko man nagiti naabak ide nga ambisyon na mga abak iti masungad manen nga eleksyon. Sigurado dayta. It ultimo dagiti barangay officials nga aglas term ay sigurado ngagtantanamitim dan. Agtantanamitim dan. Anya nga iti tantanamitim da. Siyempre, tipan na kay tantan kumamanan ti eleksyon para barangay. Mabali na kasta. Wano saan, itantanamitim da asapay kumataawan ton ti eleksyon. Tapno, agnanayan na muten nga opisyal. Wen, ngam ne, ibagbagag na ito, ngam sa anak ngagtantanamitim, Dumeng. Ha? Ay, awan mo't ni bagbagak akasta, tataang, chairman. Ang agpaisotim bagayaw. Ang dakit day, dagitay tanamitim at tanamitim itaan. Kumusak ti officer of the day. Si siyak malangatan iti barangay ulit ang malam. Naimbag nga oras mo, kagawad Dumeng. Nay, si Kamoy, pasadaw. Lain baga bigat mo may. Si kamot. Ibatad mo pa iti balikas apasadaw. Ah, Oray, Mr. Balisungsong latan ti awag mo kanya. Bueno saan tay birngas ko sagayaw. Awain, sagayo latan no ka. di mo kaya ti pasadaw. Ano, ex-kagawad. Maday kagawad. Ang mga mailay-layon day nga awag ti tao kanya. Sa anak tumot apasadon enton mga bakakmanan akagawad. Ha? Awain, saan la amamin anaw? Eleksyon ton enton umay atawain. No, matuloy Amo tayo mati kinadaras ti panagbaliw ti panawin. Matuloy! Naipadtudaytan kagawad. Aya, Wain, matuloy ang ti eleksyon. Kat barang laeng no bumaknang tayo aminan dito'y Pilipinas, no mapasama kang tinaypadtaw. awan amok ka na ipadto Ay sos, patyan na kagawad. Taadon a grupo tinakikapkap pangak. Agkakalaeng dagiti nakadkadok at tao. Iso di na kon awagan iti pasado wino ex kagawad. Kayat ko pa iti balisungsong latan. Di no kasta, agsinukat mo sukatam tumat ni bakit mo. Kagawad ngamin ita ni bakit mo. Kaslas sinukatan na kalang mo, iti nag-last term ka. Agkandidaton tulat ta. No mangabak kamin to adwa. Le, may mayat malang. Anya, agkalaban kay tungarda. Saan kami ngagkalaban taag kadwa kami tumo lang. Ngam, dependen daw. Amangan no kwa. No anya? Amangan to no ninto chairman ti kabalubal na. Agam ambisyon ngamin ang umato kahit. Anya? Kumanlitato para barangay chairman? Nasa umon, kagawad Dumeng.
Asino di ko nam amabalin mo ama kabalaw-bal to inton madanon ti barangay eleksyon? Ni kagawad balisungsong. Ngamtiam muna kat ni tatang ti makalaban na. Anya? Nilakyan? Di asawa ni pasado kagawad balisungsong? Uy, agam ambisyon ka nung agbarangay chairman. Ay sos, ang mga numabalisungsong kanto adi na oras dumaing. Ah, ay no punto si Tibotos, mabaling abakag. No, iti legal awagas. Ngam no sinasaor, masigurado kapag dua-duaan di pa nakarwar ko. Anya lakit din ti tao. Day tiyalak yan, ti agambisyon nga agbalin at chairman tinagbugsutan. Ay, anyan to nga tatila nga ti barangay tayon nga ino isunto ti sumukat at chairman. Big question na ita, Rosa. Ito ay pa nakaturog ni Rosa. Siyak. Naatap man ang tituturog Pampanunod ay tinagsarsaritaan ni kani Rosa. No siyak to ti kumandidato abali sumukat kanita nga chairman ti barangay. Anyan tumot nga tati maramidak. Nagado ti problema ti barangay. Siyempre, tawidin to ti sumarunong administrasyon na iti sana may ringpas. Kabaalak to nga ta. Nagado ti oposisyon. Abangan wad adon to ket di ati oposisyonan. Ay, Jesus, naringatay. Ay, na. Ay, nagyaman na. Bagat turog, mitlay. O, Chairman, nadanon niya ni Mrs. Balisungsong akagawan. Saan? Apayaya? Grabe na dya tumboy. Atiw na pa iti chismosa. Talaga mo tatismosa na dyan nga asawa ni kagawad balisungsong. Adugayam ti sasawon na iti likodan nyo. Anya? Dadadaulin na kayo mutin kada iti kabaranggayan. May amlaeng. Saan mo ta siyak ti madadal dita? Amudak mutin ti kadwan na kabaranggayan. Di kaya agtalakunay. Taadumot na iti na-influensyan na kagawad padtok ang napaglan nga oposisyon. Salbag kiti dagita. Awalat amuda nga ramidan. No di mang padakas iti padadataw. Nakairawaman ran di kasta. Bayan nyo lata. Sandak lakit dia sulakan. Anya kuma. Awan pagsakitan ti bakrang ko. Kasta ti kunayo ha. Nga may sturbumot lata panunot yaw no saan da ngagparbang. Bayan nyo lata. Umdasan ama amuak dagiti sarsaritaan da iti likudak. Sandak to ama oray asumalangad. Jak ugali ti agsungsungat ako nada.
Imbag na nakumay ka dito barangay hall, ex-kagawad. Nay, apay ka de German. Basta napatagti bagayo Madadadaal sa ti utik yaw, kinibakit mo. Nakarit launa di asawam. Kumarkaro. Nay, talaga gaya makarkaritan na kayo ni bakit ka? Nalimbong ti utik ko. Di ta kiramraman ngagbalin abagtit. Ay, saan abagtit ni bakit ko, Chairman? No di yu awaten di karit na. Ibagak atakrot kayo Ken, awan dayaw yun no ka. Katawaan na kayo to ni bakit ko. Aniya. Lakay, anya jay mal alimadamad ko asayang guseng. Karkariton nakakano iti laban ni Mrs. Balisungsong at tumboy. Kasta ti ko na nilakay na. Ay kat siguro, iwarwaras danday taas sa usao. Kat anyat makunam iti daytangay. Siyempre, may insultua ka. Anya, No yakawatan ti karit na, amang no ibagada at akrutak. Mabuti nga kamaabak. Nawatak mait, ang mga no katawaan dak dagiti kabarangayan. Ibagadan to at tutupak ultimo babae. lakyan mo't ni Mrs. Balisungsong. Uray pay, siya may isa, idurduron sa mat nilakay na. Ni ex-kagawad Balisungsong. Wen, dapay sa bali ay abalisungsong malaksid ka nakwada nga agasawa. Un, aya. Ang, narikat na madesisyonan day ta. Talaga mait. Ngam si kamat idenggak ti opinyon na iti daytaw eh. Awatag, yakarit ni Mrs. Balisungsong nga kagawad, wenno saan? Kwa. Nungay nga ta isaop ka. Anya? Wan, babae. Iti babae. Siyak ti sumango iti karit ni Mrs. Balisungsong. Imbis asika. Kayat na nga raw, katsak ti kayat na akabalubal. Ayun, aya. Iso asaklatan? Alawoy. Awatum ti karit dayay. Go. Anya ka no alaban aya. Ibaganan to kano, no awatag ti karit na. Sinasaor at kasta. Rumbang laang asakbay nga agdesisyon ka kat ammo mo no anyat desisyonan. Di ura gabaw. Kadaanan apakontes dayta inulyan iti palosibaw. Uray jay inulyan iti nangato a pinuuntin nyaw. Daan dayta. Kat, anya nga rod itanti sa bali pay alaban apang karit ko kinila kay gusteng. Sa bali mo't ita nga inulyan. Saan na nanyog akas kada kami ide? Anya nga rod. Salbag dati nga uyag. Anya nga rod ita. Mangkita ka iti uulyan mo't laeng. Malaksid anyog Daytay narigat nga ulyan. Aguray ka. Nungay inulyan iti nalayog a papaya. Anya? Nalayog a papaya? Well, Dakat. jay papaya iti likudan ti barangay hall. Nabayag a papaya day jayen ta nakangat-ngaton ken adupay ti bunga na. Ay wawawan. Nalayog day jay a papaya. Adan sapay nalumabunganan ngem awan makaala gapot kangato na. Day jay man ti pagkunti san mga ulyan. Maurasan ti panaguli. Mayat bakit? Ngam, may mayat no adapay sa baling ulyan nyaw. Adapay. Ano na? Salbag. Puwera COVID Ayos na jay. Anya pa'y bakit? Jay pinuon ti dipig asabay jay likudan metlaang ti barangay hall. Anya? Jay nalintag ti takdar na akatayagan. Karuruar ti sabunganay dayjay. Iso asaan pa'y ang nagbisayot. Dayjay ti may kadwa nga ulyen may. May mayat no iso ti unaeng nyaw.
maikadwan to jay papaya. Apay mat. Una ta mga no matumban to jay papaya ng ulyin nyo. May mayat na yudeo jay papaya baka. Ngam na eh. Ha. Delikadon sa amay. Labon kayam. Kumusta nga ta jay subtest mo? Tuho? Awan lat di mapampanunot dagi jay. Nang rura jay lakin. Ang mayat kayaw, makikontes iti innul yan, natang. Pakpakawan. Kumano sa nababae jay kakuntis ko. Lakin may, kan isuti ko markarit. Anyat dayaw yung ay no sanudan niya. Anya. No sakti masuro. May mayat no sangwan nyo ti karit na. Nakataya ti dayaw yu di tatatang. Anya day ti bagbagam kini tatang, Dom. Rosa, Anya day jay. Kaya't ni Dumay nga awatek ti karet yelakyan nga kagawad. Ni kagawad balisungsong. Ni Tombay. Wine. Anya matunday dya kagawad. Rumbang kumana sa yati ugali na. Tapno maator di oposisyon nga asawa na. kumaa, ngam saan may padurdurugan lakit di kanila kay na tapno karitan na ni tatang. Anya ti pangkarkarit na kada kayo, tatang. Indulyan ka no. Anya? Anya ti ulihan niyo. Amang ano ti kayat na kat. Ulihan niyo manan, di inuli yu idi apinoon ti niyog. Sana nyog, ti kayat nga ulyan, di nakarit alakyan, nakagawad. Anya nga rod. Jay nalayo ga papaya, di likodan ti barangay hall. Kundi katayagan na pinoon ti dipig asaba, akarurorlat sa bunganay na. Ijay mula kasabaan ni jay likodan ti barangay hall, kaya na jay. Anya? Ala, tila mapampanunot dan. Agmao yung sandagi jay nga gasawa. Kahit, mayat kayo nga rod iti kayat da mapasamak, tatang. Pampanunutik nga raw. Ay na, nututupan niyo. Da kayo, di da dahil ti utek na, tatang. Ibagadan tumot ka, natakrot kayaw. Ibagadan to ang mabuteng kayaw. Man ano nga ibagadan to ti kasta, kat saan mo tapod na mabutang kayo, tatang? Ad-adajak magustuhan, no ibagadan to ajak kaya ti sumango iti laban. Iswa, mayata. Anya? Kaya't yung araw, ti umuli iti papaya, kan iti pinuon ti saba. Lakay, agar-aramid ka. Wang ka din ti adu asaw. Irwar mo dati uniformity hapon, ta isot pagbado kinton bigat. Anya? Alan, irwar mo ta kitaek no kasano ti plaster na nga isuot kinton bigat. Narukop de jayon, narutrutan, nabayag anak kadulin. Iso Ala ka din. Ayan yan, aya. Awan lat di kararamidan. Sana siyak. Yung sangwag ti laban da alakin. Sana siyak ti karkaridin na. Dahi tareyo, ma'am, lakay. Naimbagain. Kabailak pa ti umuli. Mapanag na kam day ta Sophie nga. Apay nga katawa ka. Awan, basta. Sana kagpabak. Alan, irwar mo niya uniforme ti hapon. An-anib ko na jay. Agbabawin to ni katugangam no apay nga inawat na ti karit ni bakat ko. Nga inulyan, Dumeng. Awan pagbabaw yan na, tayo sunto ti mga abak. Imposible nga abakan na ni bakat ko. Ha, babae nga agpaiso ni bakat ko. Ngam, ado ti atiwon na alalagay. Pakairamanam. Anya? Ambok under na ka ni bakat mo. Kabuteng mo.
Gaputa imbaldak na kan itinaminsan. Nay, di mo pigsaan, kagawad. Tsak kaya't amamuan ti sabali, nga andarnak ni bakit ka. Si katitakrot. Amok nga ammom ti kabalan ni katugangak iti inulyan. Iso madanagan kamot lang ata. Tama nga no maabak ni bakit mo. Para makita no asino, tinalaling ako mawiwit, iti papaya ken saba. Uy, makitan tao ti mga bak. Hey, apay ka, ako pa yung nagkaroon kini Chairman. Sungadaon. Oh, apay ni bakit mo ex-kagawad? Awan mo't langan. Agrobrobot inayan, Chairman. Nakakarkarit. Ita tanadano ng taldaw. Panang ipakita na itilay na. Awan mateng. Iso, titakrot. Mabuting kanya. Kay, awan na. Nabakadagusin. Sapay adumot tinaawi sa taga kabangiba nga barangay nga buya. Nausatan pa ikat di takasabaan na nasigod ang nakasamsamakan ah. Ken namnamaan mo ta nagiti babay akagawad nga isuda timangan kadagiti naluoman na bunga ti papaya apur senyaw. Wen, sukaanda ka no dagiti paglaban nagpaila nga bunga di ulyon mi apapaya. Salbag, mangibabay sa aki din ni bakit ko. Ang kalaso ko na din, tani umaldawan. Mr. Balisungsong! Apay simpa. Apay simpa. Pakaringguram. Pakaringguram maya. Apay. Di la babalen. Umangas akpay. Nay. Pero ningalaan ko na nagtartaray. Apay, ading simpa. Ni Kagawad Lakyan, nga asawa ni ex-Kagawad Balisungsong. Diretson tag sa osim pa. Likaw-likaw ka pa ilaan. Ni asawam, ex-Kagawad. Positive ka no, gayam iti COVID. Gamapaya di yung bagbaga. Salbag. Anya. Agpaiso ka day. Agpaisaw ex-kagawan. Awain kagawad. Kaya't nalako maalipasan pa iti panangkarkarit na kada kayo, Chairman. Ay, inalag ng pulis, Chairman. Ay, impandan EJ Isolation Center. Ma-isolate ka nun. Langgong kayo nga kasawa, Balisungsong. Understanding. Sigurado positive ka mo iti COVID. Kabarangayan, adaywan nyo na ito yung ex-kagawan. Positive lakit di mo ito ni Tikubay. Ay, ang paisinay ka. Sapsapulan damot itay, ti asawa ka no jay lakyan na Kagawad. Anya? Ay, sus, apo. Kaamak ka, ex-Kagawad. Kada kayo amin na kabarangayan. Awanan, di mapasama ka kundi si Tinulyan at ti papayagan sa ba. Gusto yun. Sungagawid kayo. Tama nga nung makubit kayo, Mike. Si Kabat, Kagawad, ex-Kagawad. Agawid ka taurayam dagiti mga alamot king ka. Aglodon kayon ken bakit mo. No sa dino man tinang ipananda, ken kwa na maawatam. Saan ka na makali sa ex-kagawan? Good morning, Dom. Ikatan. Bumahon ka ditan, tagar mo saratan. Awan. Bubangon ako. COVID man din natagtagainap ka.